پروگرام اینڈ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروفیشنل کے ورنہانی کو خاص کر زالبولانی ترقی سرا مختلف پلیٹ فارما کار کن گئے تو انا ملک ہم گیشن جس کریں ورنہانی بابتا اور لازم بلوچستان والا چھ کار بو گئے ورنہانی چھ جیڑا ہم تنویر اچو کے تو وط ہم ورنائے تو بلوچستان ورنہ چوڑ گند گائے اور جیڑا چوڑا گند گئے یعنی مسئلہ ہاں یہ بابت ہمارا سر ملے. سر پہلے تو میں بعض مہربانی کرنا شما منا موقع دے اور پی ٹی وی بولان ہے شما پورے ٹیم ہے میں مہربانی شما بعض کہ شما مار موقع دے کہ یوتھ بارو چما تھوارا کھانا مرشی. جی بالکل میں یوتھ اے ٹائم میں حالات جو بلوچستان ہستا میں یوتھ ہے حوالے چا بعض مسئلہ زیادہ ہوتا اور میں یوتھ بعض انوالومنٹ ہستے ہیں شیچا کہ وہاں حالات ہے وجہ بعض ڈسٹرب بیزی ہیں ہمیں وزی ایجوکیشن ہے ہمیں وزی جیکو فیملی انچینت مسئلہ ہمیں بعض ڈسٹرب بیزی ہیں جیکو حالات ہیں راستہ بنداں چھ وغیرہ سجن کمپلیٹ سسٹم ہے اور ہمیں واسطے یوتھر چاہیے وزی حالات بگندہ ہمیں ود امپاورمنٹ کھنا جیکو اگر وزی اندر صلاحیت پیدا کھنا یوتھ تو ہم بعض شے اگر کھنے سکا جی ہاں اور ہمیں علاوہ یوتھر اے ٹائم حالات بگندہ میں جیکو گورنمنٹ ہستے ہیں گورنمنٹ ہمیں واسطے بعض شے کھنا گے یوتھ امپاورمنٹ سر لیکن اے ٹائم میں یوتھ ود ندران گے میں یوتھر موقع بعض ہاں لیکن میں یوتھ ہمیں حالات وجہ بس لوگ نشتی ہیں. میں کوشش ہمیشہ کہ یوتھر امپاور کھنوں ہمیشہ درخشوں ہیشن پازیٹیوٹی پیدا کھنوں اور انشاءاللہ ہوئے یوتھ جو بلوچستان ہستے انشاءاللہ یہ ایک قوم ہے جو کستن جو ڈائمنڈ ہمات صرف اشار یکھے وے ضرورت ہے. جی بالکل بعض جوان جی شردر شروع کا نوجوان جیڑا بعض ہاں لازم سرکاری مستر ذمہ داری کے ادارہ سازی بکاں اور تعلیمی در پچ بکاں وہانی امپاورمنٹ واسطہ اسکالرشپ اور تعلیم بھی پڑھا میدان بباں آہاں در بکاں اسی امرائی کالج بھی اسکول سطح یونیورسٹی سطح ورنانی والا بازی کار لائبریری ضرورتیں اور جن کا واسطہ آسٹال کنوینٹ سے بلائیں جیڑائی آہنی اوالا ہم کار کرنے کی تو مجبور طور بلوچستان نوجوانوں مختلف اوالا چارک بھی آہاں آر حسابہ کار کرنے کی ضرورت ہے کہ کار بکنا بلوچستان ورنہ دیمری واسطہ اور بڑے جو حد استے بکنا لازم کمیونٹی وتی کردار ہے کمیونٹی تو کما کردار کیا آرگنائزیشن جوڑ کو تھا تنظیم جوڑ کو تھا یا وتی صرف وت کار کرنا لوٹا آہم وتی جگہ وتی کردارہ پیلو کنا تو لازم ای اوالا علامہ کار کرنے کی کہ بلوچستانی نوجوانوں دیما برے کے واسطہ میں درستانی ذمہ داری اس کہ میں انہیں کا کار بکیں. جی انا مان چکے تو بلوچستان نوجوان اس طرح کار کرنے کا مختلف ادارہ تی وابستگی ہیں اور نیشنل سطح انٹرنیشنل فورما ہوں حوالے ہوں تو بلوچستان نوجوان جیڑا مسئلہ چی ہیں یہ بابت مشرف در سکتے دیں کلمس منتوار کنم کنے اینونا دا وطاخ کچھری اتوار کرے رے بس ضروری کرے ایسے ٹاپک ایسے نوجوان اور بلوچستان دا خوش نصیبی ہے کہ دانا کلن زیادہ تعداد نوجوان آتا ہے ارارے اپرچونٹی مر ایک نوجوان زیادہ مننگ تو اور نوجوان نہ مسائل کا موقع زیادہ مرے رہا دسا مسائل کا زیادہ مسور تو دانا مطلب یہ کرے نوجوان کرے موقع زیادہ ڈسٹریکٹ میں رہتے نا کسر تن اوور فالو کریں کب پستے یا ہوتے اوور اننگ کب پستے دوں کے ہوتے انہوں یہ بلوچستان نوجوان تا اگر مسئلہ تن شروع کیں تو زندگی نے بالکل بیسک ضروریات انالیس ہائر ایجوکیشن اس کا مسئلہ تے فیس کر رہا دا کل علاوہ دا تو ہمو ستائیں گڑا کو آراتی حکومت کریں کہ ایک نہ کرے پروفیشنل ڈیولپمنٹ والا کریں کہ رہے لیکن ارا مسئلہ کنا نظر تے نوجوان تے کہ کلن بلا مسئلہ ہے او دادی کی کہ نانا نوجوان معلوم اف نانا ورنائے معلوم اف کہ کنے ارا کسرین ہوئی ہے کنے ارانگین ہوئی ہے کنے انت کروئی ہے ارا ٹائم کرے نوجوان صرف کرے مخلوقاتا ایتا تن کسرتے دینا عرفک اور اوتا دو دینگ سکا ایک اصل دی سندوں برے کہ او دے معلوم مفا کی یرانگین انگوڑ تو دم درنگے تھولے دا دورانیت تی نوجوان نہ انرجی ضائع مس نوجوان نہ کرے وقت ضائع مس اور ارا گڑائے ہوتے نا قوم اکھننگ کرے کہ جواننگ گڑا بہتری کے تینا وطن نہ تینا مخلوق نہ او کلیو ضائع کے کبھی دانگننگ کبھی ہنگننگ کے
तो कना नजर टे नौजवान न कुल बल्ला मसाइल बलुस्तान न नौजवान न कुल बल्ला मसाइल सिर्फ दादे के बलुस्तान न जो नौजवान है ओदे मालूम फोदे अंत करवाइए तंग सानू तेना टर रन महसूस कपक गौर फिक्र कपक सोच कपक तो ओदे मालूम तंपक अंदुन आराम बंदक बरीक ओ से पूछ को कसर निशान टिक तेना सोच न तेना फैम न मुताबिक तेना इंटरेस्ट न मुताबिक और ना नौजवान बगैर सोचेंगन समझेंगन अमो कसर तेर फेरा बास वक्त पर जब वो कसर तो दम धरेंगे रे वल्ला वापस बनेंगे ताका आसान मफक तो नौजवान तो अंदा मसला है कना नजर तो अंदा मसला है लाजमी नौजवानी वाला राव रास्ते ने मगा हरग तालीम साहब देमा बरक आहन वास्ता मौका पैदा करना ये अल्ले भी तो मस्त जिम्मेदारी मंगो रियासत की सरकार है कि भले हम ये हमारा या में एजुकेटेड तबका है हमला जिम्मेदारी हमारे अमा के सिस्टम चलाने का अमा के निज़ाम देमा बरेगा तो आहनी हो मस्तरे रोल ही किरदार के समाज माशरे वास्ता कार भी करना और तरक्की वास्ता कार भी करना तो ये बाबत हल्लमा हमारा जेडी ये कि ये एक नौजवान दिमरी वास्ता तरक्की वास्ता कार ज़रूरत हस्ते तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन कार हाँ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कार हाँ यूथ डिपार्टमेंट हम कार हैं लाजम तालीमी इदारा हैं तो का हम नौजवान बलूचिस्तान इस्लामाबाद लाहौर कराची रहोगा हाँ CSA एग्ज़ाम वहाँ PCS बस नहीं डेवलपमेंट ही हुआ गए भले मागुशन के मैं अमा के आबादी है से गेशन चिगेश फ़ायदे चस्पे कम तालीम पेड़ा समाज पेड़ा वक्त पेड़ा देमा बर होते हैं तरक्की बेकम तो ये अवाला कारखाने की ज़रूरत है माँ बायदें लौटें कि नौजवान ने दिमरी वास्ता हर कस उती किरदार हर कस बेकना तो माँ ये वाला जी तनवीर चुमे वती के ऑर्गेनाइजेशन है फाउंडेशन है जो कुताब इससे माहौलियाती तब्दीली साहबा मौसमी तब्दीली साहबा शुमा को नौजवान अच्छे बड़े अमग्रंज करें गो आइए गो चे ताल्लुक है अस्ती अच्छा मैं ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जड़ी एक कोयटा में दमा बलसाना मारते मैं गुरो कोई नौजवान तकरीबन वहाँ टाइम में कोई 30-40 जड़ी मैं कार स्टार्ट करे अवेयरनेस से स्टार्ट करे कम्युनिटी चा जड़ी गुड नौजवान दीदा यार ये मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन इंदा कार रखना है लेकिन ईद कार रखना है तो मर्द हमेशा हिस्सा गिरही चाहिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ए टाइम मैं ऑर्गेनाइजेशन भजिया यूथ जो वास्ते कार रखना है कोई 1000+ मैं भजिए जो वॉलंटियर कार रखना और मैं भजिए यूथ हद ज़्यादा हैं जो फीमेल मेल हस्ता हमें अलावा माँ हर इलाका चाह रहा हूँ माँ अवेयरनेस फैलाना हूँ क्लाइमेट वास्ते माँ प्लांटेशन खाना हूँ और क्लाइमेट वास्ते माँ अच्छे करूँ कि अवेयरनेस फैलाना हूँ कि हर इलाका चाह वाटर कंजर्वेशन है और हमें अलावा बिजली है हमेशा कुल मसला हम एक अवेयरनेस समझ दें हूँ दुमी हमें अलावा मैं नौजवान जो अस्ता मैं फिर ये बाज़ कारखाना चाह लेकिन ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ बाज़ हाँ लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल वर्क नहीं और मैं ऑर्गेनाइजेशन हवे जाए आखती हैं कि माँ कुल नौजवान एक वे दूँ हमें प्रैक्टिकल वर्क खाना हमारे और मैं जो ट्रेनर हाँ मैं जो दस्ता मैं कुल वही यूथ हैं माँ बारिश कोई ट्रेनर न मारो मैं वही यूथ ही ट्रेनर भी हाँ मैं यूथ ही कारखाना है और मैं जो हर डिस्ट्रिक्ट हम हर यूनिवर्सिटी अंदर मैं जो है यूथ अवेयरनेस फैलाना है कम्युनिटी अंदर और हर मानसून चा मैचे भी हैं हर मानसून चा मैं प्लांटेशन भी हैं हमें अलावा माँ यूथ वास्ते यके माँ कि यार मैं यूथ हमें दराई बार हालत और माँ यूथ वास्ते छे करे माँ इको टूरिज्म स्टार्ट करे इको टूरिज्म अच्छे स्टार्ट करे कि माँ यूथ सर माँ उससे कुछ पे माँ शुमार टूरिज्म चांचे भरूँ माँ हमें अलावा माँ हाइकिंग स्टार्ट करे बलुचिस्तान चा चिल्तन पहाड़न चा माँ हाइकिंग स्टार्ट करे जो हम अल्हम्दुलिल्लाह फीमेल मेल आल बलुचिस्तान है हर डिस्ट्रिक्ट मखलूक आख्ता हमें ज्वाइन करूँ थी हमेशा और बाज़ भला भी है और मैं उम्मीद है कि नी यूथ वास्ते माँ इंशाल्लाह ची कैंप दी माँ अच्छे दरकार खनूँ कि गवर्नमेंट मैं कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट है कैंप हम ऐसो गिरी मैं फजिया कि मैं यूथ अच्छे खत मैं फजी खाई और मेरे टाइम जो यूथ बाज़ जो जवानियाँ मतलब प्रैक्टिकल वर्क हम हिस्सा गिराए हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं यूथ इंशाल्लाह जो मैं फजी 1000 है इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ माँ उम्मीद है कि यूथ 2000 भी रोई और मैं इरादा में ये कि यूथ माँ हर प्रैक्टिकल वर्क दूँ हमेशा माँ कोशिश हमेशा कि माँ हमेशा इको टूरिज्म हम भरूँ पूरे बलुचिस्तान विजिट करानू पूरे पाकिस्तान विजिट करानू ताकि हमें जो मतलब माइंड है हम पॉजिटिव वे सर पे आई मैं इरादा हमेशा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि जो है भी जी सर लाजम भी कारखाने की ज़रूरत है नौजवान देवा भरे के वास्ता
ترقی دی واسطہ علم یا یوتھ والا کار کریں گی پرچہ یوتھ تو کا ماحول ہے گرم کون ہے لازم یہ جذبات زیادہ ہیں سینٹیمنٹ زیادہ ہیں تو آرچنے میں اگر روگ موقع دیا کہ بھی ترقی کا پتہ یہ مستقبل و عاقبت ہستے ہیں تو یوتھ کس کا جنک کانی بھی بچکانی ایک مزنے اگر بلوچستان سطح تعلیم میں نم گئے رجحانی تو گندر ہو گئے بلے نشہ مزنے آبادی میں عام آچے نشہ منشیات مزنے نقصانی کتا او بدیں کارنگو آواران دوزی و ڈنگیا آواران کو دیکھے بعضیں چیزیں آواران کو بائدیں نو جو کلمہ دستہ بکنا کتابہ دستہ بکنا علم دنبا بروہ و ترقی بکنا سماجی ترقی بکنا معاشی ترقی بکنا آئی فائدہ ہی بھی ہوتی فیملی سپورٹر جوڑ با ہوتی علاقہ واسطہ نام پیدا کرنا تو ہمیں والا کار کریں ہمارے کہا چکے تو چھ سرپت بے کہ بلوچستان ورنہ ہم جوانے رہادہ کرنے کے واسطہ تعلیم پیٹ بھی علم و زانگے بھی یا ترقی بھی یا وہ تیم صلاحیتاں دیما برے کے واسطہ چھونی کار و کردار بھی تاکہ وہ تی صلاحیتاں بے پج جا رہا ہوں دیما بھی ہم اچھا 10 سوال بات ضروری ہے دنوں بچہ دادے کہ ارارے اپنوں بینیرے پارا کہ بلوچستان نے یوتھ اوور پازیٹیو اف اور منفی گڑا تھا زیادہ رجحان ہے اگر سمپلی پاو اسسٹ گڑا سے سلوشن جسٹ ون تھنگ انتے کہ یوتھ کرے انگیجنگ اپرچونٹی ایک وہ ہم پد یوتھ کرے ایسے بہتر اور پازیٹیو امپیکٹ کر سکے دن مننگ کپر کہ یوتھ کرے نی دماغی طور پہ فزیکلی طور پہ یا پیر کرے اپرچونٹیز آتے تھے بعض لمیٹڈ تھے او بڑوتے کرے دم پارنا ہے کہ چک کے اگر نی پنجرہ ٹی بند کیس ہے تو چک بال کنی اوشن دیکھ انن یوتھ تے اگر نی منفی گراتے تھے تخیصہ آس پاس تا منفی گراک میرا او یوتھ ہم کرے منصب سیڈ امپک پازیٹیو سیڈ کبھی امپک نہ ہی انہیں دماغ اٹے کرے جوان و خیال برور نہ ہی یو تینا وطن کے بندگ آتے کے گراس جوان سوچیں کرو ہے وہ ہمو گراتے سوچیں تو یوتھ کے بعد آسان ہے کہ انگیجنگ ہو پازیٹیو ارا انیشیٹیو زک مرے دونکہ نانا آرگنائزیشن تک کے رہا این جی او سیکٹر تو دا بات کاریم کریں گے گورنمنٹ دا سا بات کاریم کریں گے مگر کہنے لگے کہ اگر اسکول لیول اندر شروع مرے تنگو دماغ نہ کرے ارا گروتے سوچ سمجھیں اسے نن کسر سورے نا اسکول لیول ان شروع مرے اگر اسے چنا سے اسکول اٹے صحیح کسر نشان اتنگ بتاؤ تو انہیں لگے کہ یونیورسٹی ہم پد اوکے آسان مرو دا پور کسر واپس اننگ اور واپس شروع کرنے مشکل مرے تو اسکول لیول اٹے نن کرے داخل دیان دفن ننا بس ہمیں دے کہ چنائے کتاب نہ بوجھا ٹٹشا ہوئی ہے اوگن کرے ایکسپیکٹ کرو یہ کہ 100% ہے 90% ہے اور چنا سے ری سسٹے لگو گے انہیں ڈیولپمنٹ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بیہیویئر اپرچونٹی تے ہمیں یوٹیلائز کیے رہے یا تینا پرسنل لیول ون تھننگ کیے رہے جوان اگڑا اگر کیے رہم تو لما بابا یا ننا کرے معاشرن ہے امو کرے پیرنگ بزرگ اراک شاید اگڑا تینا زمانہ ٹھن تھنو اور پارا داتو وقت نہ ضائع ہو تاریخ گواہی کہ ارگڑا تے مخلوق وقت نہ ضائع پائے کہ امو مونا وقت جوڑ مرے رہے فیوچر جوڑ مرے رہے مستقبل امو مرے رہے تو اپرچونٹیز اینڈ انگیجنگ پازیٹیو اپرچونٹیز سمپلی لازمی جا شرف دار اسلو کا انگیجمنٹ مصروفیات دستگٹی بلائیں چیز دی پرچہ کہ انسان ذہن ہے انسان ذہن گوشم کے شیطان لوگ ہیں اس کہ انسان ہوتے کہ ذمہ داری کار ریسپانسبلٹی مابی تو انسان ضرور منفی مختلف حوالہ سوچی فکر کا انگیجمنٹ مات پتے ذمہ داری کہ چکا پازیٹیو انگیجمنٹ بھی دیا استاد ذمہ داری کہ ہاں اچھے ذمہ داری کاری اسکول تو کا کالج تو کا یونیورسٹی تو کا بھی دم اور گراؤنڈز کے استا لیب گوازی عالم کا دل گوش ضرورت استے وہاں کی چیز پازیٹیو چیز مرچی پہ سوشل میڈیا تو کا ایک مزنے اپرچونٹی ادا تھا مردم بعد ہاں فائدہ چیز پہ کا وہاں بدین چیزاں چھے وہ طرح برکاری دی پرچہ کہ دنیا گلوبل ولیج شکلات کا یا کہ پچیں ہر چیز واسطہ تو ہر کارے بھی کریں بدے نہیں کریں شرے نہیں کریں نو تیکرہ آپشن باز ہے تیکرہ چانسز باز ہے تو قوام چیزاں چھے فائدہ چیز کریں قوام چھے وہ طرح رد کریں قوام چھے دور داریں انو انسان جندے کاریں بلیشی امرائیہ اما مستر مردو مات بھی پھت بھی مستر برات بھی گوار بھی تو آہانی بلائیں ذمہ داری کہ آئین امرا کار بکنا اور وہ کردارہ پیلو بکنا اور ترقی بکنا یہ حوالہ بعض حوالہ کار ضرورت استے جی تنویر جان ہنچو کہ شمع کار بوگاہ مجموعی طورہ شمع نصیرآباد ڈویژن ہے تو کا ورنہ ہنی چھ بڑی صورت آلی تو مارا ابدا سرپدی بدے آہانی تعلیم پیڑا
ہستا یا غریبی و نیزگاری ہستے ہیں تو یہ معاملات ہمارا بگوش. بالکل سر. میں نصیر آباد اے ٹائم نوجوان الحمدللہ جے کو استین پہلے بعض نی اے ٹائم اگر درخت شروع میں نصیر آباد نوجوان کافی اسسٹنٹ کمشنر مناختی ہیں, خزے ایس پی مناختی ہیں. میں پہلے زیادہ شعور بھی دی ہیں نصیر آبادہ, اور گورنمنٹ کوشش ہستے ہیں کہ نصیر آباد عوام سرا بعض اچھے جو ہیں اپرچونیٹیز وغیرہ کھا رہا. نی ریسنٹلی سردار بابا غلام رسول جو ہیں اپرچونیٹیز آرتا نوجوانیں واسطی ہے نصیر آباد واسطی ہے کہ اسکلز ڈیولپمنٹ سرا کارخانہ ہمیشہ کراچی ششتنگا ہمیں علاوہ ادر دومی ملک کنٹریز ششتنگا تھا. اور میں نوجوان جے کو نصیر آباد ہیں بعض اے ٹائم مطلب ٹیلنٹڈ ہاں, لیکن ہمیشہ رکھے مطلب وے نہیں ملیں گے, اور گورنمنٹ کوشش کریں کہ ہمیشہ ملی. لیکن جے کو میڈم گشتہ میں گورنمنٹ اور میں جے کو وڈی فیملی ہاں ہما چھے کھنا کسانی ایسی مطلب بوجھ دیں گا کہ اسکول ٹائم ہے کہ بس طرح مطلب نمبر آ رہی ہیں, ہم پریکٹیکل ورک کا نکھنا بس صرف کتابیں بوجھ پھنا, اور ہماری وجہ جے کو استے آئیں جے کو مائنڈ ہے ہماں پازیٹیو وے نہ رہوں گے. اور ہمیں یہ علاوہ جے کو میں میڈیا ہیں میڈیا جے کو استن اے ٹائم مطلب پاورفل ہیں. میں نوجوان ہمیں زیادہ تر انٹرٹینمنٹ زی رہا ہوں, لیکن ہمیں یہ فائدہ گھٹ زی رہا ہوں. تو ہمیں یہ علاوہ دومی جے کو استے امید ہے کہ گورنمنٹ جی کو اسکولز کالج لیول ہم یکھے ایجوکیشن واسطے یا یکھے پریکٹیکل ورک کھننا جی کو میں نصیر آباد ہم کلیں زیادہ ایگریکلچر مسئلہ ہیں, اور میں نصیر آباد اور گرین بیلٹ گشاں, اور نوجوان نسل میں گرین بیلٹ تھوار گشاں کہ میں نوجوان گرین بیلٹ سائڈ ہیں شاہ. اور میں علاقہ ہے جے کو مطلب ہر علاقہ رہوں یا چاہے اسلام آباد رہوں چاہے ہر جگہ رہوں نوجوان جے کو بھی مطلب یوتھ امپاورمنٹ سر مانگات, لیکن ہم بس یکھے پازیٹیو مائنڈ آئیں نبھیں گے جبکہ ہمیں بچپن سے ہی آشان بس یکھے اسکول بوجھ دادی ہیں ہم آشان بس کچھ نہیں بس طرح نمبر آ رہی ہیں طرح ہر شے آ رہی ہے ہمیں. اور جے کو میں گورنمنٹ ہیں یک پریکٹیکل ورک سرکار نکھنا ہے میں ہمیشہ ہیں کہ رائے ہمیشہ ہیں کہ گورنمنٹ کہ میں اسکول میں جو کالج ہاں میں جو یونیورسٹیز ہیں ہمیشہ ادر یونیورسٹی جے کو استا انڈسٹریز پھجی ہے کولیبریشن کرنا پریکٹیکل ورک زیادہ ضرورت ہے میں نوجوان میں ہمیشہ رہے بعض جوان پریکٹیکل کریں گے ضرورت ہستے مردم پریکٹیکل بھی پاؤ سماج تو کا معاشرے تو کا کردار پیلو بھی کرنا تو یہ حوالہ کار کرنے کی ضرورت ہستے سپرویژن ضرورت ہستے مرچی کے دورہ پدا مانگوشن کے سوشل میڈیا انٹرنیٹ ہے تو کا بعض چیز بدیں چیز دستن تو اہاں چوتا چون رکھا ہے نوجوان ذہنہ چون رکھا ہے تو منفی چیز ہوتی جگہ ہستے ہیں آہنے رکھے نک زیادہ ہیں. تو یہ حوالہ حلما کارکنگی کہ نوجوان حوالہ اچھے بڑے جوہد چے بڑے کوشش بھی انا منچو